She till I die, all these rollies call me. Rubbing on her thighs, she stay wet for her. Shorty so kawaii, you would die for her. Ride and watch hentai all the time with. Česte ljudi, dobrodošli. Ja sam Benjo. Momak koji je izgubio posao radi toga što je dobio koronu i otišao na bolovanje i u tajnosti izgubio posao. Snimam ovaj video da podijelim kako se trenutno osjećam i da li to smatram i prioba pravednim. Znači, 9.11. dobio sam temperaturu. Znači, imao sam 39,5, 4 stepeni temperaturu. Normalno, pošto ja nisam mogu da obavijestim šefa firme, jer nisam znao ni gdje sam, ni kud sam, ni gdje se nalazim. Rekao sam mojoj mami da ona obavijesti šefa da ja nisam u mogućnosti da dođem na posao. Međutim, šef je rekao da otvorim bolovanje i da on to jedino priznaje kao opravdanje za moj izostanak. Međutim, ja nisam mogu 15 dana ustati na noge. Bukvalno. Znači, ustati na noge. Mama me liječila. Znači, nisam mogu ustati na noge. Nakon što sam mogu i prioba ustati na noge kad se temperatura spustila, izgubio sam mnogo tečnosti. Bolila su me pluća. Ja i mama otišli smo u dom zdravlja da prijavimo bolovanje. Da se ja prijavim za bolovanje. Doktorica je utvrdila da sam ja dobio koronu. Da sam se zarazio koronom. Rekla je da pijem puno tečnosti, da pijem vitamine. Da ne izlazim niđe, ako imam temperaturu isto također da spiju tablete protiv smanjenja temperature. I išao sam znači sa mamom skupa vadit krv, vadio sam krv, slikao sam pluća, sve žive nalaze vadio, PCR, ne znam nija više koliko je nalaza bilo, nisam ja stručan u tome da ja to kažem. Međutim, kada sam išao, znači treći put vadit krv, rečeno mi je da nemam udarenu markicu, socijalnu udarim markicu u radnu, mislim u zdravstvenu knjižicu. Se udari markica, mislim na 30 maraka. Ja sam danas otišao sa mamom da se udari ta markica, znači, da mi socijalno. Međutim, ja sam rekao ženi koja radi na šalteru, molim vas, možete mi dati markicu, tražim dom zdravlja, ja sam u radnom odnosu, međutim, meni žena kaže, odjavili su vas 23.11. Evo ostao sam bez posla, snimam ovo da podijelim s vama kako se osjećam. Znači,
bio sam uvijek korektan na poslu, bio sam na vrijeme na poslu, nisam pravio probleme na poslu, radio sam koliko sam mogu, trudio sam se, znači niko nije savršen, ja ne znam, eto, kogod pogleda ovaj video na YouTube-u, u čije oči zapadne, molim vas, nek mi dadne kakav savjet, jel dobro, normalno, da se treba naći drugi posao, ali pošto je situacija veoma krizna, ne može se naći drugi posao trenutno, dok se ovo stanje ne smiri, ali ja plaćam kiriju, podstanar sam, ja neću imat od čega da živim. Eto. Uglavnom, ko vidi ovaj video, ako ko ima kakav savjet, ovo ono, molim vas, eto, da pomognete, da ne dužim dalje, eto, to se desilo sa mnom. Sad nisam ni na nebu, ni na zemlji. I keep till I die, all these lollies call me. Rubbing on her thighs, she stay wet for her. Shorty so kawaii, you would die for her. Ride and watch hentai all the time with